Malam ini adalah 4 rakaat 1 kali salam. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا العباس: يا عباس إن استطعت أن تفعلها في كل ليلة مرة فافعلها. Kata Rasulullah SAW kepada pamannya Abbas, wahai pamanku Abbas, jika kamu bisa melakukan sholat tasbih ini setiap malam maka lakukanlah. وإن استطعت أن تفعلها في كل جمعة فافعلها. Jika kamu bisa melakukannya di satu Jumat itu sekali maka lakukanlah. فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة. Kalau tidak bisa maka lakukanlah sebulan sekali. فإن لم تستطع ففي كل عام مرة. Kalau kamu tidak bisa maka lakukanlah setahun sekali. فإن لم تستطع ففي عمرك مرة. Tapi kalau tidak bisa juga setahun sekali maka lakukanlah seumur hidupmu sekali. فضلها كبير عند الله جل وعلا. Karena keutamaannya sangat besar sekali di sisi Allah. نسأل الله أن يتقبلها منا ومنكم إن شاء الله. Semoga Allah menerima amal perbuatan kita. في الختام أشكر لحضراتكم أجمعين شكرا جزيلا. Di penutupan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak. يعني سعدت بكم سعادة كبيرة في هذه الأيام القليلة. Beliau sangat merasa senang sekali bisa berjumpa dengan kita semua. وشعرت أني أعرف هذه الوجوه منذ زمان طويل ليس من أيام قليلة. Seakan beliau sudah kenal kita semua semenjak dulu kali, bukan baru-baru ini saja. وهذا من جميل قلوبهم وابتسامة وجوههم وطيب أخلاقهم. Ini karena senyumnya yang menawan, kemudian kebaikan hatinya dan akhlak-akhlak para jamaah. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما على خير. Semoga beliau meminta kepada Allah semoga kita selalu dalam lindungan kebaikan أن Allah. يجمعنا جميعا في صحبة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan mengumpulkan kita dalam rangkulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن يعطينا شربة هنيئة من يده لا نظمأ بعدها يوم القيامة. Dan memberikan kita minuman yang langsung dari tangannya Rasulullah nanti di haud.